tu mau pe le inga o le tua ona lona lofa malona ngalile mai se foi o lan tau singa ia tatou au lia foi le nei aso fa popo le so fu ma le ola tau tua ma au na fia la mai fatalo fanto le mai mai le pulanga sa mo apia mai lava yon tai se yo lava i le fana witi fatalo fa fo le tatou wa tunu yo na tu langa fa lu pe ia mai se le tapu inga talo ale tu vai le tala lei so se Ekalesia tono le tunu fatalo fa fo le tapu inga mau o tamama tina matua o wom pa angal tatou por kalame pe na masaliai fatalo fa felo yatu fatalo fa toa ile compania le well se valalo ya fa pe fo ile mtanga lwenga so fo maloloina ya ile ngate ile ol fala tonga le dos veo nai compania o lo ngalu fatasi maltanto wala tane ya ma lango malosi mfaio na winatu nei por kalame fa poponga le por kalame al Kapite le Ekalesia katoliko alo mai moa ya talo fala ufio pate ya so fom ia na tsainga le ve la vole li o litu ya me se fa fong anga samo le o mon tu wat so tom tu palpala tsainga le ve ya me se fo se tato pole anga ma lo la vel so fo man la nyama ka ko mo ka si ngei no fo ka ko tu fa e pe ya ile tua malona finingalo wai ya sau no meu tal folio la ya que mi ame se foi ni vai tau pe ngale wa pongi tia le tato wa ile tua ona me fo no leva que le pisa pa o ma le pisa o le nei so fuanga ma tal fo de mata no atu me kau ai na vai aso ya pio me nga wa ye le ma ko tanga au kau le la longa le leo su fo fo ma le ya pio ka ko kapike ko ta mai ta to mo le ala ya uni ngalo ya tato le ka fo lawa ma le tua ya ka ko kele le ku on vale me lo lanye ya na venga malemo ka ko wa ai mata i finalo le tu le te tolo ina pelo so fu ma lo le aso be o le tu wa ingale le tu wa ya o le malo losi o tu ma nga mai faf o swing o teknolosi ya o me fa fia ma le fa mai o me ya o le anga ai tangata ma ai le lo o tangata ai fa nga le ma ya human intelligence ye ku le me le ka kaunga awa kia fui sawe le lok ya masawe au si vale dai ngai alu kau ye le malos au fai pese Ekalesia fala pokonga fa ngau au kan misa ka ko Ekalesia au le sau le me fuki ya ya afai maka ngangel TV va ia ko mu mai ia le le se e o ka o ma pe ngari ka o la su e vali o le tu venga o que apo va venire me mai papo ka ko ki po se me nga po se me ya mai sa ka ko fa tu o ka ko alo ese me tu nga kuku mau le fa bo o me nga o ke le o po la ko nga la o pese culture o ina pese nga nu o ke eu se le eu lo le o se le ai ko na o va quale fa ma o mai ya fio mai pan ya le que vai aí que acompanha se ia na se ia se que mais se ia de que sole o que le foi ao sei o ia e me ko ingon mako aulo eu comisa ko la sei mais se actor sale masanga se ia o que ao sei o ia lá nga ka vai la mai la o mas se ai manga ya ti skama se ia le pela ya
Ile ko pa vai vai e kasi ali se e ufi mo ya wa ka pa me ko o ko me si wa kele ko nga me ali o piki ya asoi pa wa ai wa re ka mo last week o fu suinga mai se ya ke me mo ko sui ma ya ko su ya mo wa mai si me fo mo wa i mera ngai tau o ka via nga me o me au sekolo la o me ai pala o me ai au wa nge i malo lu ka ko fa ko le tua pero le nga kapike le ko pengi ma lo fa tai ya le ko ta mata se tal ya o ka walu ka wa ri ko se ele ngalo o le tua kapatu dia tal tu malon ninga ia tatu stalo so apa temale alu dengan pa ia amen dai dia tu ela fo yola ni ta ko mana ia sul mai la pa mai fo yo lo lofa ya mato hari ia men sawido lo mato mana wei ni dia ta yao after tele lo fa wong yo o lauto tu mo tangata ya pa mangalo mato pe angalo ya mato lo lofa ya ai matu te fa mai moia o mai lo nga pa ia pa tolo loto ya matu o asu ingo lo langa nei awani ngalo maia o lo matu mo e pere to ai tendo fa fitau o le fa tu i la fio te soi fo pe ya matu te talo fa pitoa mo matu te ta fa malo pa le tunu pa le Ekalesia talo mo nei whanau lo ia o nga pui la to soifua ia tangata malabo lo eni tiu te whapitoa mori manuia o Samoa ia whamanuia ia i lato mato te ie whangaroina o mato usoa tua oi Filipaina ma ua fōi nawa i aso ma tau tio le mafu e tele ia na afia i Filipaina i saute ia wa fa pena ona fa le anga i uma ia fale hengi menu no foi mana matau tio le lulu ma rosi o me fa na natura punga fa na natura ia lo fa la fio pa ma fa na ia i lato ia ma ia fa pena ona lo loto ma la lo lato fa tu i la fio o la mātou te talo ma leo lenga le nei, o nau keriso mātou waliki. Amene. So afu te mā le alu le ngā pa ia. Amene. Malo, whakita i lau whiong. Ia mā ngai whara kāhora kākus. Kāhora kus. Ai, lia ngō kā o nei ka kālo. Maka o kia. Kua koe ngā mea ia, o kupulotu tupunga ia. Mala pa nātula. Ia. Kele rope si le runga le internet por le nombre de YouTube. Le meno le 7.8. Vai mama. Le malos. Malos lulu. Ya wana na we ya mo YouTube. Ko maso. Pe si wa ka ka le mi ngoi le malos lulu ele. Ia kai fo o ye ka mali diu ia sa le mea o lua suma ko ka mali ia kele ka misio la e kausu le ka o kai wale ko nga me tonu ai yo o mai lo so full tanga ia ole ai ma se kali ka ka fa ia wala fa lo ko mai oh lord wale lord amen fa ai se ka kalin ka wala ia ai le sa ma fui nga se amen lo por pitalo nga sa wa lulu lord ki ai pumping ki ai lu so nga ole lo por fe asulu ya nga fusi me ko miki e o mai ana le mola o kele ma o kilo ngai fale ia por la ke me ko ulu ai imagine when nga aku puya ka ia kai mau ia ko nga ne e mong e sa nga lo fio ele ia ma se men vai fai il tanga te mine o le ska come fa
ngapa wala le o le lo le tua le li lo fuma ia me vele penga fa soari amtal ka ko ka ka ko inga awani ngalo awani ngal fa manatu pe le tua o nga tono lo so fu mo lo wola ia ala ka sa lo ka lo ke ka kusi de ia ore slide mun mudia de len ka ye ba so le pero meu nga fu e ko so mo slide na so mai ka mai le lo in the historical conditions he finds himself man experiences many difficulties in coming to know God by the light of human reason alone. Ka wala upula alone. Onga, peo tangata. Peo poko fa sankisia. Mo le reason, o le human reason, mo le kamai. Ele nga ole fa mai fa le onga le Ekalesia. Ele lava le human reason. Ele lava. Nanga le human reason. Poto falta ngata. Ele miki ngata mai. Apa ida ka fa nga ole alone le human reason ia nga limiki ele mau ita to atuanga ole mamla mamali do le tu ia la pela ole menga lenga ngaka mai ta wel vasun kengi ia ka mai lo ifa mai to human reason is strictly speaking truly capable of its own natural power and light of attaining a true and certain knowledge of the one personal God who watches over and controls the whole world by his providence and of the natural law written in our hearts by the Creator, yet there are many obstacles which prevent reason from the effective, fruitful use of this inborn faculty. Yawa, oleh alai fa wa mele fa ngale kapike. Pamai, mo ia kelele ngale human reason ka foi malama le tua le ai ale fa ka ngai le tua ele ka ko malama le tua ela lai fa tua ela le divine revelation por le tua le makana ko fo le tua le wa lo te fa tanga le tua ina ia fa lo mai ia tato le se me kasi ka ke go le tua la ngoinga la ta me faith, the reason, human reason, por el poto falta ngata, poto fa sankisi, po alawa el poto le ka ko la ngeo nge ka me kilia o nga le poto na le mfinga ato to se wang na tu ye ma fa tu so faith and reason yo fa kas fa mam lama fa tu me le o ye mam lama tangata e fa ko ya for the human reason ye ka ko fa ko le pa fa peang ka kanua isi se mam nama ya tua nobody ya masis mal mama ya tua se na wa fa wa matala mai la wa tua ya lona malam lama light of divine revelation ya fa yong ka ko ela nga le ko inga fa ko ke mo so ye kelo so inga fo yo yenge ya okay ele se me ya swing of hope pe ang kakangol la wa so AI it's something good but wale human reason ya wale poto pa sankisi fa me ya wa ngalo ya lato ni si ku ka o fa tu o le tu api fu ngal wa ka kai mo longa poko tu sta ya le tama pa ya le kusima ya AI ya mai kama pa ya since eluai ko mai kuspa ya eta mai tato le manga or kanga ka ngai ya le ko manga mise ko ole reference mo mai kuspa ya ole mena ngoi sala elwe la wepe e fa le olo le le olo le itapo le olo i selo ora e o e faula ko olo kau le ko fa bo ko le ngi kau nga ya ma akia ku le ko e ko le e le kweka wana e fe ngai ia nela
nga fau la ko o ai mai ko to o fia ko ke ka e manga o mai sa o mai a mai lo lang yo mai a pe lo mai ko sa o ile dan men kupu ya walu wale kaula o tangata asia ole le mfini mang la mo si ka ko le tua yo dan men kupu nga o fa ese le ko ngana ko sa ka sen o ko so la me kan si manga so e foi panu le ave peliki wa e ke o ko ka ko ko fa ko mo ese ngana o ke le ngana ngala e fa ko ko ai o ka fa ke maki yo ole mam ole mala le fa ko le au lo male o ko ka pe ma ole ya se su ese ame wa lo ka yo ole se fa ko mo ngai kasi ole se le kasi o ese me ya fo ya ngai tanga ole mam lama ya le ngana ya e ka wo fo la ya ta to ngana tanga e ngapa ele lava e fa tala ile tua me la se va ngana le tua la mai ka ko fa tua ya le kom foi de Ekalesia moli mai paul ngana ya ta tam fai ya e mal la mai le tua lo na atuanga ya la ngale fa mai ya kusi fo yo me se apostolo Paul o so fuanga nge mo me ka kikiro wo nga o se pisia kala fo ia e fa ne nefu ka ko ai ka ko wolo ka fe lo fa tasim le to face to face fe va ia e ka ko lo mangingo lo le ta to lo tino lo le ye tu mo lo ya pa ka ko wonga no so ese la mangi ka ko so fonga le o ka mai e tato ele ka ko kile man lama ia i le tu so fonga ni nobody ai se so ka ko ai la fa lo me le tua o ye ya tato ngai va e ngo longa soifo ma le winga tu le tu e fa le mai tato ina ya e ka ko fia ai pe e sai ili le tu e vai Ekalesia mai ai amta mai Yesu afa ku Yesu le Ekalesia o mai ke mi la so e pe lo mo kilo ka ko me fe ko so ho na fe ko fe ko ma no ole upo le tua ole upo mai va ele uma e foi pe tu pe ka foi ka wa ku spa ia le ka foi ka sa ko foi ka ese ko longa winga e si manga le tai mi le tai e pe un ka ko fa no lo le me nga lo mo se mo le ka mo ma le tu ma le ya mo ya foi la ka no nga ma lo mo se le la wa no wa lo ke o la ko o di liu ka yo no isala ele mo ko ma lo wo ya mai le yo o mo se si a ke ya o lo sua ya pe ka mo lo mo na ke me lo si me ko o le mo le ko la ka ko ya ka le ko fa ka le mai wa o le ola e ola pe la se va ile mo I am who am ya ka ko ma fo pu I am no me I am now present que minha e ola pe la ole present tense ya le ko ole present tense I am que minha who am que minha ko pa e ko le ngoli mo ko le e ka mai ale ngoli si wa ma fo ko ngai ngoli no le tua ole ola la wa ya le nga le maling na ya do me ale ole tua ya me suka ko fa fonga mai ole tua so fu ma ola la wa ya ai fe ka mo nge mo le tai au ya sa ko inga ko inga le Roman centurion ya masaula ia le ka ke ko ya Yesu nga fa lo mo ya Yesu nga kempe nga fa ma lo ma ya sauna ko ono ele o mai ko ngo mali
Nga sawa mlonga whakokua. Se so walupe. He whaipe ia Yesu. Leri e. Se oa whinge oa. Wafo oa. O mali. Sao se e whamalo ro. Koe whato e tu ia ti. Ia sawia Yesu. Ora whai la wai kuhoni. Ia. Sawa Yesu. La e meko ke whakanisi. So ia bisa so ia. La wanga whakanisi. La aku kinkiki. La walk is kinkiki. Ma ia Yesu. Ole ufa e peru. Talita kum. Lalu ingat ngau. Funai. Temai cai. Tulai ma. Pawanga upa Yesu. Kuat lo kinki. Kinki pesum dua es kau sana. Dah sa kuspai. Ya, kula ni kifa Yesu. Seme ai makin. Não ingat. Kaki kilo ai ole tua, ole ola. Ole tua pule ola. Na le woki. Ai mai Yesu. Yang ngawasau. Lo kwa ke ku ke ki lo pe woki. Mai. O ele yoki. Ona moe. Kangolo Yesu fa. O ko kanga mai. Lo inga ole moe al tangata fatutu. Ole hotel tangata fatutu. Ole moe. Ona ka ko moe mo yang po. Ya. Ka ke moe mo ka ko fa moe. Ka fiala mai ngita ya. Ya. Foi foi. Foi mai ya. Kelenga ya via ya. Ala mai nika olha que morreu lá. Olha tu. Aya. Ale wingo le upo Yesu. Peka o que ola, peka o que oki. Olha tatu tu moe. Ele fato tu. Olha moe lá ele fato tu a Yesu le que não homem. Olha oti. Ele fa moe. Ele ola fo. Ele toe tu. Ya ale ngapa eu talita ku. Ku mai kingi. Essa o ika ke lo le tua o sei fualo o leola aka ko fiola e ana se me ka ko le tua e mo le tua fatsa e fe missa mo ka ko ele katoliko o maka o ngai mo le ola o le e sa mo le ola e ala e fio mo pa ia le tua sa mo le ola e le tino mo toto pa io Yesu. Ya, mo tato. Mo ka ko lo kero ne o tato. Si tato tu. Ya, ai la ko ko i. Fa tu tu. E la ko ke ma la mai fo i tanga le o le tu le ola. Mo la to. Ya ka ko se a ko se ma se foi ka e fa ma singo ko la to. They have their own means of attaining God's love. Ya ka ko pel sacramento. Ekalesia. Ya, al kawan oleh media family ni fa pungal al kapite. Ya. Pamai. Yet there are many obstacles which prevent reason from the effective fruitful use of this inborn faculty. Lali inborn faculty de yakako. The light of divine revelation. Mea ngā mai le tue kako ke lo le me ka le personal God. Personal umangkan ngā kua lava yaso person. Tangata e ala ia Yesu. E whakarau ke le me le peka kua kuia le tua le tuma le tua le pa ia. Au ngai e a fo e le ka ke lo ai. A le tua. Ma le whaaringa le tua po le revelation. A le tua whaatanga le tua ie. Whailua mai tangata. We will never understand, grasp. Le tua lo na tonga. E fa tai le tua. Wa mai e ka kole ni me alofa le ole. Fa tua. Ing tato le loa. Wa fa koko. Alo fa koko se me kele loa. E kele loa va ai tino yai. Ai ka ke loa la yai. Mo o le tua. E isi so ka ko wa le tua. Nobody. Ini mesti so aja tu. Anak-anak mereka kerja ngami siapa apa aja. Sisi kalau mau aja tu. We knew that God exists. More creation. Umang makan waktu kolwes kalwai. Ia mata tu tengah. Ya, itu tempat angol tengah. Yo kakung kakalian yang itu God created us in His own image and likeness.
Ia le ngaka le lea, le la kaku o keis po lava yaso. Le liutino tangata le upo le tua, pei o tatou tangata, oai, Yesu. O i ngala, o le launga ke lea nga e whai loma le tua, o ia ia tatou, Yesu. Self-revelation of God for us. E se manga ia. Tāua. Kaua. Whatuatua. Le whatuatua. Awa kau ke whiu ai mawhauwhau, mawhauwhau. Ai a ele whatuatua i le. Nā le hei lona whatuatua. Ma fwe pēo mkakaranga i me. I ngā pai kako mamla me eto. O whea la, le hana whea kako kari ngā ko i ngā mea. A mai lo kongu whakoko. Whakoko langa ke whaako i ngā rorotaki. Ie. Te kau kere wai le tua, kau kei loa, whatuatua. O ie, e iai le tua. Amose. Ai wil kari a le tua amose. Wa o le ola pela. Nā aroa amose ngimos koi. Ngefu ya amose nā kari ana loa malo whatuatua. Malama ya amose. Al whakua la. Whakua le ngā rua. Ele ko si mo so la le wingo nga ye alua mo se ma ave o le tua e ola ke leo mea e whaavai vai mo si ye e le whunga kuri e le mele ngu o le kua me le whawhenga ua ngala o ia losia o ia o ma losia ku whalau ia o kari whunga ne alo walua kaya mo Kaya mo, yo kan kakeo. Ia, koke. Koke, ele o perfeito. Wa la ko fai kionga. O ia Yeremi. Mai ia tu. Mia, sa. O ele la el fai ma. Fonga feta lai. Ke ku ma ko ma foi. Ia fo e launga. Fina ngalo le tu. Ia, mai Yeremi. O nge e vai ya ke le ki ke le lo fengiu ke le lo fengi la e mai ai dia sa e fe ke ya mo ko ku upu lo mutu e ngole mo fe fe ya o e ki le ko mo na vo lo tinga oka le va nge e fina ngalo le tu tanga te no ya Yeremia o le perfecta matua le major prophet ale tu e pai ma o fonga talai le tu ai ele manga volunki ale voli vonga ilo pele sabe ava ko me fai nga le fai o ko kali mai o fai mai ava ko kali mai por me ko que nos kama ki fa kura ko ma ko ai kali so I have put everything you need e pe fo ngi ko finga ma ke ma to finga o stana ele que foi que le kausanga e oi e o onga ma form le tangata wai o le onga seminari le nga ma hofa le nga le information foi e haka mai el tangata i me ka le tua kuspa ia kerosia wa uma me uma e fa penga fo longa o langa longa o langa le ava fata mai tangata o nga luenga pake e sa ma fu kom tangata ia so uma le ba tangata le si metau le ba le vi ese ka o nga upu ya samo le ba tangata o le ba ta to ma le si manga ta to ma le tu ta to ba ma le tu ya le buka ko fu me va tangata ma le tu va tangata ma si manga va le tu ma si manga ka fa ko lu le ka fa ko lu le aka ko anga e kausi le vale ka fokolu le tol tangata malsi manga ke le lopo feme na so mai we singa i pengi so manga ia jan kali dia ya ka kam foi e mam la mai ile tua ya lona fa lo mai tato ya ka ko fa wow niska ko slide there for the truths that concern the relations between God and man wholly transcend the visible order of things, and if they are translated into human action and influence it, they call for self-surrender and abnegation. Longawi, o alai, o mei le kap kere mam lamai,
o le self-surrender mo le abnegation. Paule o self-surrender lo winga. Ye me ka kile mamlam mo ye mamlam o tangata. Hele ka ko fatu tua. Lalan me ka umwai. Self-surrender lo. Si lima lo ka ko. Si lima. E ka ko yo loa. E ala lo tato fatu tua. Ile failo mai le tu tangata. Ya ma le abnegation lo winga. Uku ese o ka ko mangunga fa tangata me o le ko fa pe pe o me ka kan ngoi le reason. Ai amai lo le fina ngalo le tua ma le awa o ngā le Ekalesia fa vai lunga le o le tuspa ia ma le tatu ia o kako a mawele o stato ma nanga ato to i le whailo mai o le tua ma longa revelation i le tangata ma le lasa longa vinga kako awangi o kako finga ke le mamlama ia kua mama aku mako kerana aku ye awak mai ka si kaini e vai ka ko ngana tangata e ke me vai ma fo tangata yes nga e ko kusaka ko ma le tua ya ayana ke me vai ka ko ma fo vai ngana le ala me ka fai si ima aya ya ku roi ye tua ye fai fini ngalo le tua ayo kako abnegation kako esemo kako kunga folha via tangata via kamamai ke me e kau on kako o ai lalo e mai fina ngalo le tua e me ayo finga ya ele foi melhor le foi ele Ekalesia Ekalesia lenga kasi ale Ekalesia kasi ka ko Ekalesia mai le tua le ya Israel fenen tuai ma le Ekalesia fenen fo ela Israel fo o le Ekalesia e via kas finen ngalo le tu ela ya Yesu mai ya lunga le ni papa o tia la Ekalesia me kasi Ekalesia ya ele se pouco ele se malo se falta ngata e ma fai unha mang malo le Ekalesia le Ekalesia ale tu oye ya tu ile tu pangalia walu wa i fora ma le Ekalesia oye yo ngakau oye fu pifu ngalo o fa maulunga lo la ko mai ma la ko poco pe singia le Ekalesia singia kai le ngale nginga ma vai vai no ese vai lá com Ekalesia o ese ne o mai que o se mo Ekalesia eu kan o Ekalesia cristiano o Ekalesia cristiano o Ekalesia mai a Yesu cristiano é pangalia o querer manga ai sea o kako ele o Yesu na Yesu ia kasi na Ekalesia tanto maka mamai so ngo fai wa fia tua fo tanga ioi ai e mo o kai ngare Ekalesia mai ala tanga ya pequeno o fa kasi mai fa solo mai i tamale Ekalesia le isi kama pa ia ele fa pero ko fa ko pui le Ekalesia katoliko ne la no kai isi kai le Ekalesia ma na ka pero malabada for the history church history ke hoia mapa ia e a me kongula ko kai na mafuai e ngo esis mafuai ngo esis on ka punga ke we ka mo boy ila o se mai ka church history ya me reformation ya ngale ngele reformation e penge ya ko ile sulima singku lu se ya lukelu ma e mea ngafsilingia luke kai inga altama pa ia mari Ekalesia ya dia nga mga luke fa kongkong ya pe e mawulunga le pule ya kama pa ia lelo alo luke lo ma wa kus pa ia le fe la ngai kus pa ia ma fa ile fa ku wa ia nga Ekalesia bilang apa yang fa ai nga wa tasi ale Ekalesia len fa mai kasi ale fa ku ya to Yesu olha mo tato umai ka komangia
Ya pangale ya o longo mi. Aka ko kikiro kele ekalesia we. E ta mai e tato. O le ata mai o tangata. O le ata mai o tangata. Wa keles ya moni la le ka me o the truth. Ya wa is the truth le ekalesia katoliko. Wa is the truth le ekalesia protestant. Ya Lutheran. Oh kasi kele mo ekalesia we ne. Ya pe ame ko kikiro. Na foi mai ma ko. Oh. Ko on e pakasa. Ya ma ko we iwa au. Iwa lo ko se. Ya o ko we ale ya pe la ne ka se mamona. Ya e luo mama. Luo mama. Ka ko e se ame we ka ko fa ko ni vai tau. Ele por lá ni ko ngame o ia. Ya tasi ale tua au nga uma ia. Au nga uma ia. E kasi kus pa ia le pa nga uma. Ya e foringa mai wingo tato mo fengo ka polo como ese. Ele ngata vola na tasi le Ekalesia le na fa bai lungo le papa. Kasi fo ia le ki lenko ya. Ne kas. Ele kele linki. Ele va pe alki ya te kero avespeki ya. Kasiarki. Ya, e pe au ka o tal fa so pictuale le venka ko ko e fa fo ia. Ni fai. Alu ale Ekalesia o mai ke mi ia. Me le utato ia. Pa wala me. Ia, la fo le ole. Kula i mai ole. O Ekalesia so fatas lo langi ato e o mai tato. On kam fa ia ko e Ko fa kasi ko fa kasi ka ko ye ni so ese ka ko wala Ekalesia haya ya pe o wala inga kingo fa misterio Yesu okele ya ana ai ko okele si fa mai si theologian sa mai o ko yang o malo langi o le kasi le ko mo kasi le mga o Yesu e Ekalesia. Eu caí do pó a fe mo nga kasi wa so. Ese wa. So ya pera le winga na from the human mind in its turn is hampered kako mafufao in the attaining of such truths not only by the impact of senses and imagination but also by disordered appetites which are the consequences of original sin. Ye me so kako fai uma se o kako mafofonga makako fai uma fai e mafua mai onga wa fia de so full tangata ile ang sala tu faso. So we go back kamba onge ya me uma was se ba kamba e wala mutanga ela fai uma ne ko awang ikaw sa sila wa puli o skelo me ya awang ikaw mga altang tay pa si sen pa uma ya le lawa pisio me kako fai nga fo la lewa ma fo nga mai nga le king of misterio Yesu o si selo kako fai uma e ma fo mai wa pisia ma fia tato yang sala tu solo atama eva ya le makan mo kwa e jump the gun inga wa na kako kwa ya atam fo mo ever fo Yesu atam fo Maria ever fo ya pa malu kula wa inga yo kako usu Ekalesia ya ole Ekalesia o Kapite Ekalesia katoliko le fa kako mako ave sia Maria yo langa o meka o parallels como kuspa ia parallels. El parallel atamu kuai. Ni fenin tuai. Ma atamu fo Yesu. Ever fenin tuai. Ma ever fenin fo. Akaku kikiru kuspa ia ko. Kele yole so kanga ole ever atamu ever ma Yesu ma Maria. Ole atamu fo ma ever fo. Le ko kampai ya mai ka ko mo ya. Tatu mo le tasilia. Na fina ngalo ia tua mai anta pau mo le original sin por le sala tu faso ya ngale ni fe si sia ia
Ia kako mafofonga ma. Ia o mai kako wai kau. E me se 15th century. Ia o kele a ia. Punga mai kelio. Tutongo mai ai. Ekalesia kerisiano. Fo. It's So it happens that men in such matters easily persuade themselves that what they would not like to be true is false or at least doubtful. Catechism, Catholic Church, number 37, sorry. Yeah, no, we got yeah, o me fu ika ke loa o me moni, yeah, o kele ka ku fa mai o me se a me se o ka me o me mo ese wa sui ma ko fonga tangata ongala original sin e pe me ren ku pu oi ile ono leanga fauinga e Israel ka uia Yang ko mako fokus yang mako ya ku ala le olo nga se o sui ngana ya nga umaya nga o le si se ko malam ese malam ta waro ka kai ya wa ka pe ya bela ole nga. This is why man stands in need of being enlightened by God's revelation, not only about those things that exceed his understanding, but also about those religious and moral truths which of themselves are not beyond the grasp of human reason, so that even in the present condition of the human race, they can be known by all men with ease, with firm certainty, and with no admixture of error. Number 38, Kapite Ekalesia katoliko Laudato Si rekomen kusi dia. Ya, le. Ya foi. Fa punga dia Kapite. Pamaya mai mera dia. Kako uma tangata. Onga ele ato tato. Le ako koma ko fau le akor malus le akore le atamai. E mo mia ya la le tua. Le malama or the revelation. Revelation, God's revelation. We need that. And when we get that revelation, well, ele se make up ke mama mai, matato iloa. Io, ya por ale moni, o le moni, e mai la le tua fa mangor moni. Se upo ka konfai ka kopoko e ka ke ausia le mamlamo le monio le tua ia ngapa sa o ai hao ai sa e ngata al ka ua la ole fai lu mai ai le tua o fa tanga le tua ia i loe tato ia ngala le nga ko le lo minga e le mfo ka ngwa le ko kas man alone and reason alone kako poko angal poko fal tangata por malusi fal tangata na usia le tua mo nia fo le fai lo mai le tua ia o ia tato e la ka workus pa ia because this is one very important very important source of God's revelation ola kuspa ia ya le se me talatu Ekalesia katoliko o poutu i o lona whatuatua o le tuspa ia o le upu a le atua o le upu na mai le vavau e maise le whenga tuai ia malana upu le wani utena tangata ia Yesu le whenga fau ke le reka ko mana mai le atua ia whakase lona ma le talatu ia second post kasi lea matu manu fatu to katoliko ole tradition po talatu o akana o tala foi mai e tamale Ekalesia ku faso solo mai le mo o ma o ngai a tamale Ekalesia mai o apostolo se yo mal ke ni ka ke mo il kusonga lu ngana wasul kuspaya na fam tala mai ta anole le forfolanga le malo le tua e la o apostolo suma tua
ia saus ko inga o Paulo ia e se fo langa ia nga luenga nga fai roai nga fifi o ia le tue e tala i fini nga loa e ko mai nga luenga le apostolo sulua ma nga luenga ma tala inga Paulo mai ia kukusale le tua le tas ale le fa mai ese fa nga lungia e Paulo oi petelo ma to suma lua ia nga lua ia i Paulo o Yerusalema e alu e fei loa matama le Ekalesia ai se wanga loa o ka mapa ia nga fifi Yesu petelo o oe o le papa o lunga le ni papa chacha ele Ekalesia le foi to se olio na man malo ia e vai na lua Paulo e ia na ese fo ia outstanding ale e ko finga o Paulo ia fa ali mai ele tua ko fialo ia a very personal decision ale tua le ia Yesu le ale tamaseko a fifi e Paulo ai ko era ko ngalo kursa le ele ai na ele te na ya o ngala o apostolo to sulma to lua ma le o nga Paulo na wala Paulo no na loto maulalo e fa lo ngia le pule ya polita chai le Ekalesia lona Yerusalema e ala ya pete e se maka ngofi mena le ia mo ka ko fo ia o me nga le ka ke ia tinde tala fa solo mai nga tala tu fa solo le Ekalesia ya ka ke ka fio no mawa ta to le Ekalesia ka to ne tai o nga ke mi o apostolo ya tu le mai ia tama le Ekalesia se fo lale ko finga pa pitoa le ole tama pa ia ka o le ko finga ka ko Ekalesia o ia la sa fa mai no fo le i Vaticano Roma o Petero ane ia fa mai ai se Ekalesia o moku pula Petero ia fa tu tona le Ekalesia katoliko no ia la fa wa ma peke saulis o ma ke me oi ia ko ingo leo o leo sufa ai oi e fa e lo mo sia la le so tanga le Ekalesia termine ma le apostolo na matalia ia le tala ingo le finangalo le tua so io le si vai na tau ale o le loto maulalo o le faalo mana ia ia foi le ai a mo fo mai mo fo ka ko ia o ia le o le finangalo na le tu Yesu na mo tato na ko mua o le suva ai o Yesu na le tofi tama pai ia o foi ngai epi ko po o le pre tu le ana te tas ka ko nga pesa o le fai unga pese ka ko skai ye ele mo fenga se esa fa ko ko ngale Ekalesia o ila le fi mai ele sko finga minta nang ele ka ko palo ka fa ya mo ele ni palo ka Ekalesia fi un ka aya e ka kalo mai le fa sima manga mai lunga ya ka awai ko sisi ngi esa iska mapa ia mo tu malo le sta mapa e fai le e o makatina di Roma o assistant chapel e fai la ko kalo e alo nga ka lunga po kalo ai kalo mai fai la ko ses ya manga session ya fai la ko palo fai le palo ko ya o la vea le palo ko ya e mo lo le lua vai to o palo stanga te totas o ia ma ai a fai ele mo lu va ko fai ne foi la ele asule ya so ale pa fole yo ne fa kali ka ku ro Saint Peter's square ya e titilo ye aku o bus o tori le mo ya ko kakalo ku pom kakalo fa talo la langi ato yang ang pa ia fa sinala mai kofi mai sis po ai o ka tingali ngi ole avem tama pa ia ko mo ya pe fia kura pe aso ako fai ya ko ki cho la ko sumo mai sime e wa ko pa e mai me yes mai ya ka ko ai lopo ya na pia mai ko ingai mai o ole ya e ba
ai le ka ko campaign ko ngale foi o ka kyo e awen ku pe ka ka pa lo ka mai ka ko o me le sengi foi ka e sa me le tua e file mu sa o fina ngalo le tua e le o na tu le tangata e ko e sem ka ko foi nga me e pe ngi ai ko ave fam simo nga Kila ma ko mangi ngole le kula ko sal. Ya. Ari awo aku fo ko pe ma. E lo no wa ka na ka ya. Vai te mele ma wa. Ala me vai ko ka pe ke fo ya. Apa ya ka ke ro sa wa ala me la ka pe ke fo ya ye ka wa ngole ke mi. Ka ko me ka ka e ko ko ka kami zo no me nga me. Ale tu ele na me sa wa. Ele se ku fa mo. Ele se ku fa mo. Aya. Ato ang talo. Fa mo le tu. Ku fa mo le tu. Aya. Ka sa o nga. O ese si sa o nga le tu sa. Ya. Ya ka. Ya. Ka fa o mai lo la le. Ya. Fa feran ka ko kan mo i le tu. Ela me muli le wa nga le. Dewan ka ko kan ngomai. Ya, fa felang tatutan. How can we speak about God? The church is confident in his ability, in her ability in the ability of human reason to speak about God to all men and with all men. No way. O le fa mai ka le simlanga e ia ka ko le ability capacity e me voling ka kan ngo ko pe ole. Mangal mere pise samanari ya e mere ka pise spakale tol tangata e ngo se le tol tangata ya e me fai e ka ko mama na ma ye tua ya matangata we can speak to all men ka ngo tangata uma and with ka ko fakas no ngoming ele ka ko I tangata we speak with all men ka all men no ka uma speak about God in dialogue with religions, philosophy, science, unbelievers, atheists. Ya le, ale simele ne mga oi fo le Ekalesia mai ka mo ka ko sore pule dialogue no winga sore pule mai si foi religion or religions like kan ho koi I o si religions ele non-Christian pe la o Muslim e fo le poko mala ka mai ka Muslim la tau ia la tu fa tu e fa penga fo ia Hinduism, Buddhism e maka o kia fo ia filosofia ma fo fongo tanga tai ia panga awala ka so ka wala fa mai to all men with all men no ngi awang e isi ia fo ia moku kuale se manatu ia tua la ko mam amale le apa fo le Ekalesia ya Ekalesia se ya philosophy yo la ve ai adu sen ngayo kel mo wa fai kamare ole philosophy male metaphysics male logic o ka upuya e kala ke amaka awa saulo ka usisi ka ai ka ngai lo ai le lo se me filosofia ole metaphysics uno melu ngako ngilo langka ke ia meta ole tu ia fenka ka ko mam na mai tu melanga ka we fulan philosophy e makale se abu filosofia se ka ko tu no e nga upu ma anga langa anga nu ia mal tatunga ngana e bawa se ko melanga ka ko filosofia fa sama science o nga ka fa sainkishi ka kan ngoi unbelievers la ko le ele ka ko ile tu ma atheist ya kama ya me Ekalesia ku ala me fa me Ekalesia we need to dialogue into kako fa sol puli ma ka umangi ya mawala tamai sisili ka ke mam la me tab sisili fa winga ya tu me vola ku si ka ya la kama pa ya pe vol ku si nga Laudato Si ka kamao
langa audience o ka umala la e o foi mo musale mo langa foi o ka pule o si o ka uma ele va fia men ka koli o la foi a fia uma yalla la io veranga ka mo mia foi e tan no alt map ia ngai ka ko su na. And since our knowledge of God is limited, our language also is limited. Yes, whailai e fo e vai ka ko mam lama ye ato tol tato mam lama ye tua mafua o ngai ye ato to fo tato ngana ile tua e li miki ngana li miki tato mako fau wa ye ato tol tangata. So our starting point has to be creatures themselves. Kapite Ekalesia numero fasutas. Fela me kaunka ko amaka ngai ka ko man lama ye tua le. Lefa mai kaku amaka I meo sisiomanga meo la uma ya include foi la kakos nabe o maka kana moi kaku meo la a foi ele tu lun folinga malon fatusa ya maisi mo meo la ese ya na pe o manki o uma meo la au ia kasnga meo le e ka kilo ia le mata mo fio maka ka beauty ia man harmony ko so tango me umangi ka kilo so le e la le tua ele na le malusi anga silia tu nga faia ngi mai ku sia le ka lalangi ako makufa kasime ia manga yo fa kasime ku so o le natural me. All creatures bear a certain resemblance of God. Mela yang mengatakan ngoi fo this is no summary. Le famai o mea ola uma tangata mea uma ka kikiro piai o la yata ngia mai fo dinga o le tua na ia fo mea uma. So ka kikira la ia la bea oka mese fo fa anga sa mo ma tatu puanga. E aí se me vale na faia le tua me uma na faia le tua tangata sio manga le vate tia masinga mo fiku ao sami uia me uma ni o langa o le kala noa mai fo linga no fo le tua le na ia fo me uma mai ya Malo faftai tau fo matatai ia le kai lo mo tau no yelo fionga ia fa mai alta po kala oi ia le fa ke le kako pulianga na to fo lo kuli au puinga nei por kala me ia so ruo wa yasta jas ia fiafi ia malo ale pa no lo tu te ia ai o lo kam fai pela we is so le fa ia ala le kako pes fa so il kako fa tu na ko fa fonga mai ia pe ka ko fo I koi I ke mi ho ka ko lai ki ka fi lo po ile tu le e ma ia ngai pe o makal ngola tango ka programo ke le meu le wa la o mai ma ko ulu mai ai tatou ngai fo kon fo dangerous onga I kako ese mali ala fua kako ke mo ma lo le tua ia mali tua la ia ia kako apoinga ia meo soi fuanga kako ye ngai awani ngare ai tatou ye ai pe suia me ai o mo ngelo lan e tu maule tua e le suia le tua mali wa e o lo ba e tua le tatou ia ai fa mo ye ke le tua tatou puli anga me sfo tatou o tunu fa na rongo ia mania lava le ne yaso ya to lo sa no e lo fion ia e fo tatou lungo tatou por kala men la mo le so mal de va yaso fa tele lava I lau mai mo mai fa tai le fion a patele mo lona va no taua ia mai ser tape na ina tatou por kala me va yaso te tasi fa tai lo fion patele ia awani ngal ele ai ia maseme mau ai le tatou le tonu marisao o le ola le tua
whātua i le tua, ta ofi mau i lo whātua, pui i whātua, ia, tātou talo i le tua, pau leo le awala, na talai fo i le tua ia i tātou, i le ia semeng whai mai, i le whai mai kau ke vili aku, pe kau ke please call me aku, kau ke message aku, whai mai le tua, a iai le me tingali iai, talo mai. Talo. Ia, tātou toi whailo i fo i le vai aso fau, ai ia manuia toi ngole so, soifua.